Pukul 17:10 teman-teman, masuk di terminal Bare Solok. Situasi masih gerimis. Sepanjang jalan ke sini tadi hujan terus teman-teman. Terpantau seperti ini untuk sore hari ini situasi di terminal Bare Solok, khususnya di loket Transport Express di Terminal Solo ini teman-teman. Nah, tuh, ada babi di sana. Sedang bongkar barang dulu teman-teman. Sampai pabilo adik manutui diri, sampai pabilo cinta disimpan di dalam hati. Cinta disimpan di dalam hati. Katakan mana nan sabananyo kadiri denai. Katakan mana boleh nak sanang rasa di dalam hati. Katakan marah boleh nak sanang rasa di dalam
bangsa bananyo kadiri dena pasukan malam boleh nak sanang rasa di dalam hati